لوی دره لناف کامپا سرمدا یا کوچبرین ادلیبه چالاکوانین سوری مات شک فوتبوله بو کوچبران دناف جراو حریه دا گرن داکو بالا جواکا ناف دولتی و جیهانه بکشینن سر روشا کوچبران آخراب اليوم نحن مجموعة من الناشطين والإعلاميين قمنا ب ام گروبک چالاکوان و مدیاکارن ما اف کامپ لنزیکا سینور ترکیه هلبجارد داکو ام دداما سرما و باران دا روشا تراجدیکا کوشبران پیشان بدن بهاین ستمنی گلکی گرانن پرانیا چادران به صوبه و ستمنینه مازوت نینه ما خاص بوی چالاکی رابن داکو کیفه تیخن دل زاروکان جبو ایش و دردن کوشبریه جبیر بکن نفرح الأطفال وننسيهم شوي من معاناة النزوح والقهر والتهجير تەوی ڕەوشە خراپ ئا کۆچبەران لە ناو کامپا سەرمەدا کۆچبەران بەشداری دوێ ماتچە فۆتبۆلێ دەکرد بمەبەستە هینێکی تراژیدیایە خوا ji bîr bikin. طبعا نحن ضمن المخيم اليوم فاجئونا اخواننا ام لناف کامپê dijîn îro çalakwanên şoreşa Sûriye hatin û çalakiyek baş li vê derê kirin hestekî baş bû me koçberan nîşan dan kêf xistin dilê zarokan nîşan dan ku ew bi derd û êşên koçberan hes dikin dibînin çawa di nav heriyê de li nav kampê dijîn tevî trajediyaya me kirin ku em kêfxweş bibin رغم الحزن والألم اللي موجود داخلنا د ئەنجامە ئۆپراسیۆنا داوی یا ئارتێشا سوروی و رووسایەدا بۆ سەر باشوورێ ئیدلیبێ li gor neteweyên yekbûyî 284 kes ji cû hûwarên xwe derbider bûne. Piraniya wan jî li navçeyên bakurê parêzgeha Idlibê di nav kampên bê ser û ber de di rewşeke zêde xerab de dijîn. Loloxan Rûdaw